nga murahu ha u kundelwa u tanda ḽino fukwa vhukati ha mihasho mivhili ya vunḓu, muhasho wa mutakalo na muhasho wa zwifhaṱo malugana na mugaganyagwama wa u fhaṱulula vhuongelo, mulanga vunḓu vho mbo ḓi humela muhasho wa lushaka wa mutakalo uri u khunyeledze mushumo uyo. The Department of Health and the Department of Infrastructure Development could not agree on the scope of the project and the budget. And we got worried when that was happening. At the same time, we get this report, and we said we would rather just be safe than to allow this. Izwi zwi khou tevhela na muvhigo wa ṱhoḓisiso dzo khetheaho dzo ḓiimisaho nga dzoṱhe we wa ṋetshedzwa vhone mulanga vunḓu. Muvhigo uyu khou vhona vhalanguli vhahulwane vha ṱayo u bva kha mihasho iyo mulandu wa u sa tshimbidza zwithu nga ngona. Vha bannga ya mveledziso ya ḽa Afrika Tshipembe ndi vhone vhane vha ḓo tshimbidza thandela ya u fhaṱulula vhuongelo nga murahu ha minwedzi ya fumi ya u kundelwa ha mihasho iyo mivhili. We have checked out the areas where the fire has caused a lot of damage, and also what we have done also, we have identified also the areas that requires urgent attention within the facility, and those issues that we have identified are issues that are related to compliance issues. Vha muhasho wa mutakalo vha ri zwa u fhaṱululwa vhuongelo zwi lavhelelwa u ḓo khunyelela ṅwaha u ḓaho. Vhunzhi ha vhashumi vha pfi vho ṱutshela mishumo yavho vhuongeloni uvhu zwi tshi tevhela nḓaḓo. All of us are very frustrated from a clinician perspective point of view in terms of the time and the delay for patients' care, the implications to our healthcare workers, as well as obviously the secondary issue in terms of the academic implication of the delays in terms of the teaching and the importance of the continued care that is essential. Zwauri ndi tshini tsho vhangaho mulilo na nahasi vha ṱoḓi vha tshengeo. The authorities that investigate include the city and the police. So that question would have to be directed to those authorities. Zwiṅwe zwa zwifhaṱo zwi ṋetshedzaho tshumelo dza shishi u tou fana na afho hu lafhelwa hone cancer kana oncology unit, wadi ya vhalwadze vhane vha vha kha tshiimo tsha shishi na wadi ya vhalwadze vha muhumbulo zwo sala zwi sa khou shuma. Fhedzi mulanguli mutshimbidzi muhulwane wa vhuongelo vha ri vha na fulufhelo uri dzembe ḽi ḓo vhuyelela mufhinini. They will finish casualty end of this month. Hopefully we will be able to move in. Then they will do the rest of the block. By the time Mr. Dakela comes in, we would be having sort of a much better idea in terms of how much is going to cost us and how to do it to ensure that even the COVID-19 regulations are in. Vhuongelo uvho ita no wana ndambedzo ya masheleni a randa dza milioni dza furathi malo zwi tshi tevhela tshiwo itsho.